1896. godine srpski kralj Aleksandar Obrenović obilazi Svetu Goru i monasi manastira Hilandar mu na poklon predaju svoje dve najvrednije relikvije, osnivačku povelju Simeona Nemanje i Miroslavljevo evanđelje. Sljedeće godine u Beču se štampa prvo fototipsko izdanje koje Aleksandar Obrenović poklanja mnogim uglednim institucijama u Srbiji i Evropi. Original ostaje kod njega na dvoru u privatnom sefu. U noći između 28. i 29. maja 1903. godine zaverenici ubijaju kralja Aleksandra i kraljicu Dragu, a na presto dovode dinastiju Karađorđevića. Jedina stvar koja je tokom majskog prevrata ukradena iz dvora bilo je Miroslavljevo evanđelje. Počinje višegodišnja potraga praćenja velikim interesovanjem javnosti, policije, članova vlade i skupštine. Ubrzo potom, politička situacija počinje da se pogoršava. Izbijaju balkanski ratovi i za njima prvi svetski. Na naslovnim stranicama srpske štampe potraga za Miroslavljevim evanđeljem ustupa mesto ratu i krvi. Posle slavnih srpskih pobjeda nad austrijskom vojskom na Ceru, Drini i Kolubari 1914. godine, u jesen sljedeće godine udružena austrijska i nemačka vojska počinju novu ofanzivu na Srbiju. Ubrzo im se priključuje i Bugarska. Iscrpljena višegodišnjim ratovanjem bez prave pomoći saveznika, srpska vojska je prinuđena na povlačenje. Kao i u kasnijim decenijama 20. veka, uključujući i posljednje događaje u Republici Srpskoj Krajini, povlačenje srpske vojske liči na sve drugo, osim na organizovanu i osmišljenu akciju. (1914) početak Prvog svjetskog rata, 1915. prvih 9 mjeseci primirja, 6. oktobra 1915. došlo je do združene ofanzive nemačkih i austro-ugarskih snaga. Samo 10 dana kasnije od strane Bugarske okupirana je Makedonija, odnosno Južna Srbija, tako da se pred srpskim vojnim i civilnim rukovodstvom postavila dilema: kapitulacija ili odstupanje. Praktično jednoglasna odluka bila je da kapitulacija ne dolazi u obzir, tako da je krajem novembra 1915. godine doneta konačna odluka o povlačenju jedinim slobodnim pravcem. Jedan je išao preko Crne Gore, dok su dva vodila preko Albanije. Nažalost, na tom putu, pod dejstvom hladne zime, opšteg pada otpornosti stanovništva koje što 1912. vodilo slobodilačke ratove, sve to uz prepade na putu pretvorilo ga je u najveći egzodus u modernoj istoriji Srba. Po zvaničnom izveštaju ministra vojske, predsjedniku vlade Nikoli Pašiću, do dolaska na krv stradalo je preko 243.000 ljudi. Kroz ove haotične događaje vodit će nas dvojica vrednih ljudi koji nisu izgubili ravnotežu i zdrav razum ni u najtežim trenucima. Avram Lević, Jevrejin, koji je posrbio svoje prezime, načelnik državne blagajne, i Vladimir Stevčić, vršilac dužnosti glavnog blagajnika. Noć uoči objave rata Srbiji od strane Austrije, 26. jula 1914. Državna blagajna evakuisana je u Kruševac. Sam prenos 216 sanduka i džakčića pod nadzorom Vladimira Stevčića i njegovih saradnika i u svetlo sveća izvršila je grupa od 30 robijaša. Dan kasnije u Kruševac pristižu i sredstva trezora Narodne banke. Iz ova dva izvora vrše se isplate za različite ratne potrebe, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Oktobra 1915. godine, uplašen gomilanjem bugarskih trupa na granici sa Srbijom, Avram Lević prekoračuje ovlašćenja i u 14 vagona šalje imovinu trezora Narodne banke za Solun. Ispostavilo se da je to bio posljednji voz, jer su Bugari istog dana, samo nekoliko časova kasnije, kod Vranja, presekli prugu i saobraćaj sa Grčkom. Tom prilikom
Bugari su zaustavili kompoziciju, koja je prevozila najvrednije srpske knjige i rukopise za Solun. Među tim knjigama nije bilo 56 najdragocenijih srpskih srednjovjekovnih rukopisa. Njih je, navodno pred izbijanje rata, Jovan Tomić, upravnik Narodne biblioteke na železničkoj stanici u Beogradu, predao načelniku Ministarstva inostranih dela Šajnoviću i te knjige su pre ostalih transportovane za Grčku. Među tim najvrednijim pisanim spomenicima nalazila se i Hilandarska povelja Simeona Nemanje, koja do danas nije pronađena. Ista sudbina, najverovatnije, zadesila bi i Miroslavljev evanđelistar, da prethodno nije ukraden iz dvorskog sefa Aleksandra Obrenovića. Oktobra 1915. Srbi niti su znali gde je Miroslavljevo evanđelje, niti gde je osnivačka povelja manastira Hilandar Simeona Nemanje. Glavna državna blagajna ostala je sa vladom i kružila zajedno s njom iz Kruševca u Niš, iz Niša u Kraljevo. U Kraljevu je tih 216 sandučića i džakova ukupne vrednosti oko 200 miliona dinara spakovano u 2 velika automobila i poslato za Rašku. Međutim, u kolima nije bilo mesta za načelnika Levića i on polazi peške. Negde, na polovini puta, prima ga u kola narodni poslanik Stojan Protić i duboko u noć oni stižu u Rašku. Polazak iz Raške. U Levićevu kancelariju ulaze dvojica narodnih poslanika, Ljubomir Davidović i Vojislav Marinković. Oni predaju Leviću Miroslavljevo evanđelje. Napominju da ga čuva kao oči u glavi i da zajedno s blagajnom prenosi tu državnu dragocenost. Lević poziva glavnog blagajnika Stevčića. Naređuje mu da spakuje knjigu, kao što se pakuje novac. Potom se Davidović, Marinković i Lević potpisuju preko sastava papira. I Stevčić pečati paket. Lević naređuje Stevčiću da čuva paket više od glavne blagajne i da se nikad ne odvaja od njega. Stevčić to ozbiljno shvata i sve vreme povlačenja paket se nalazi uz njega. Noću na njemu spavaju ili Stevčić ili njegov zamenik Vasa Stanković. Stevčić je znao da nosi knjigu, ali nije znao koju. Tek na Krfu, nekoliko meseci kasnije, kada je u kancelariji predsjednika vlade Nikole Pašića otvarao isti ovaj paket, rečeno mu je kakvu je to dragocenost ovako brižno čuvao. Ali otkud Miroslavljevo evanđelje kod poslanika Davidovića i Marinkovića? Marinković je čak nekoliko godina ranije sa skupštinske govornice tražio od ministra prosvete Andre Nikolića da objasni gde se nalazi Miroslavljevo evanđelje. Davidović i Marinković nisu ostavili direktna svedočenja, pa jedini pisani trag nalazimo u knjizi Ilije N. Đukanovića, Ubistvo kneza Mihajla i događaji o kojima se nije smelo govoriti. Đukanović piše da se u posjedu kralja Petra nalazio sanduk u kojem je bila arhiva prekog suda koji utvrđiva okolnosti pod kojima je ubijen knez Mihajlo Obrenović, kao i eventualno učešće kneza Aleksandra Karađorđevića, oca kralja Petra I, u organizaciji tog atentata. Đukanović je video ta akta i sanduk kod kralja Petra kada ga je ovaj pozvao da dobije obaveštenja šta se u narodu govori o tom slučaju. On je uz papire video i Miroslavljevo evanđelje. 40 godina kasnije, akademik Đorđe Radojčić, koji se najozbiljnije bavi ovom temom, tvrdi da je kraljev bibliotekar Dobra Ružić prilikom povlačenja poneo iz Topole 3 kraljeva sanduka. 2 su bila za Narodnu banku, a 1 pun hartija. 3. sanduk mu je dao kralj i rekao da ga je dobio od upravnika dvora Dušana Vujića i da ga niko nije pregledao. U Kruševcu je Ružić navodno otvorio sanduk i u njemu našao Miroslavljevo evanđelje i potom ga predao regentu Aleksandru.
Od 1903. godine, majskog prevrata, do 1915. za Miroslavljevim jevanđeljem je tragala policija i celokupna srpska javnost. Za tvrdnju da se najveći deo tog vremena knjiga nalazila kod kralja Petra I, postoji takozvani posredni dokazi. Kao po pravilu, policijske potrage su posle kratkog vremena gubile dah. Zatim, naredbu da se knjiga prenosi zajedno sa državnom blagajnom i da se čuva više od nje, nisu mogli da izdaju narodni poslanici. Čudan je i način na koji je priča zamagljivana. Na Krfu se govorilo da je dragocenost, za kojom se tragalo 12 godina, regentu Aleksandru predala jedna maskirana devojka. Po završetku Prvog svjetskog rata, Miroslavljevo jevanđelje, lična svojina ubijenog kralja Aleksandra Obrenovića, ostalo je pod kontrolom Karađorđevića, što znači da nije ispoštovana odluka ministra prosvete iz 1903. godine da se Miroslavljevo jevanđelje premesti u Narodnu biblioteku. Navedeni iskazi i razmišljanja ne bi bili valjani dokazi na sudu, ali naše je da ih pomenemo. Po pakovanju i pečaćenju Miroslavljevog jevanđelja, glavna državna blagajna kreće zaprežnim kolima za Mitrovicu. Pred polazak iz Mitrovice, jedna kola sa imovinom blagajne nestaju. Počinje potraga i nakon nekoliko sati vojska pronalazi Albanca koji je pobegao zajedno s tovarom. Po teškom nevremenu transport dolazi u Peć. Nedelju dana kasnije stiže naredba za pokret ka Podgorici. Međutim, dalje se ne može kolima. Jedina mogućnost transporta su konji. Lević odlazi kod načelnika okruga Petrovića. Peć je tada pod upravom Crne Gore i traži 130 konja. Ovaj odgovara da ne raspolaže ni jednim, te da u Peći i celoj okolini uopšte ne postoji toliki broj konja. Lević ne zna šta da radi. Praktično nema izlaza. Predlažu mu da zakopa blagajnu negde van Peći, pa da se jednoga dana vrate po nju. Lević zaključuje da je to nemoguće izvesti tajno. Nema nikog nadređenog u blizini da na njega svali odgovornost. Vrpolji se celu noć u snu, razmišljajući kako da spasi glavnu blagajnu, Miroslavljevo jevanđelje, a i samog sebe. Ujutru ponovo se pojavljuje kod načelnika Petrovića, ovaj put sa izmišljenom pričom. Kaže, dobio sam nalog od naše vlade da vašoj vladi na Cetinju stavim na raspoloženje 10 miliona dinara za hitne državne potrebe u ovim okolnostima. Molim vas, stvorite mi mogućnost da dođem do Podgorice i potom do Cetinja, da vaše ministarstvo finansija isplatim tu sumu što pre. Vidite kakva su vremena, ne znam se šta će biti sutra, a vi i ja bit ćemo odgovorni ukoliko novac ne stigne tamo gde je namenjen. Levićeva procena kako će se ponašati državni činovnik kada ga postavi u takve okolnosti bila je pogodak. Kako je već takva situacija, ako su pare u pitanju, Petrović će naći rešenje. Poziva žandarme i izdaje najstrože naredbe da po okolnim selima u vidu rekvizicije prikupe 130 konja. Do 5 sati popodne Lević je imao na raspolaganju čak 150 konja. Po dolasku u Podgoricu, Lević nalazi smeštaj u jednoj kafani. Ubrzo mu prilaze dvojica crnogorskih oficira i traže obećani novac. Lević odgovara da je to sve u redu, s tim da se o tome može govoriti tek kad transport stigne u Skadar, jer još imaju da se obave izvesne formalnosti. Okreće situaciju, zamenjuje mesta crnogorskim oficirima i odjednom on postaje taj koji postavlja zahteve. Traži i dobija od crnogorske vlade 2 automobila, pratnju tajne policije, jedna zaprežna kola i lađu radi transporta glavne blagajne do Skadra. Novembra 1915. po mraku i kiši vrši se istovar glavne blagajne u zgradu vojne komande u Skadru. Tu Levića dočekuje ona dvojica oficira sa istim zahtevom da se crnogorskoj vladi isplati obećana svota.
Lević odlazi kod Pašića. Objašnjava mu kakvim sve trikovima je morao da pribegne. Pa dobro ste učinili, jer se davljenik i za slamku hvata. Ali nezgodno je da se mi u tu stvar umešamo, već kako ste počeli, tako i produžite. Po Pašićevom savjetu, Lević nastavlja da laže. Izveštava crnogorske oficire da ne sme da izvrši isplatu bez odobrenja glavne kontrole, jer to nije po zakonu. Međutim, par dana kasnije u Skadar stiže Milutin Popović, baš član glavne kontrole. Crnogorci ponovo traže isplatu. Lević odgovara da, po zakonu, najmanje 3 člana glavne kontrole moraju da odobre isplatu. Čim stignu još 2 člana, pitanje će biti rešeno. Naravno, ta 2 člana nikad nisu stigli. Dolaskom prvo u Skadar, a kasnije Drač, prvo mesto na Jadranskoj obali, sudbina gotovo 180.000 ljudi bila je sasvim neizvesna. Saveznici su iz mnogih razloga kasnili sa operacijom njihove evakuacije, žrtava je svakim danom bilo sve više i u tim, možda i najdramatičnijim trenucima novije srpske istorije, odlučujuću ulogu u spasavanju tolikog broja ljudi odigrao je vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar Karađorđević. Iako je sam ozbiljno bolestan, čak izvršena hirurška intervencija nad njim u Skadru, odbio je ponudu saveznika da bude upućen na lečenje u Italiju, Brindisi, ostao je u svoju vojsku i narod i vršio intenzivnu diplomatsku prepisku sa saveznicima, ukoliko se tako mogu nazvati očajnička pisma u kojima ih je obaveštavao da je srpski narod u tom trenutku na ivici svog biološkog opstanka. Jedini koji je duboko dirnut sadržajem pisma odgovorio konkretnim merama bio je ruski car Nikolaj Romanov, koji je uslovio dalji opstanak Rusije na istočnom frontu, konkretnom pomoći saveznika Srbima. U noći između 31. decembra 1915. godine i 1. januara 1916. godine Lević, glavna državna blagajna i Miroslavljevo jevanđelje pristižu u San Giovanni di Medua, današnji Sanđin, na albanskoj obali. Engleski admiral Trubridge, saveznički predstavnik, obećava da će u toku večeri biti pripremljena mauna čamac, kojim će se blagajna prebaciti na brod koji se nalazi prilično daleko od obale. Tog popodneva na maunu se ukrcava blagajna, a sa njom ulaze članovi vlade, poslanici i izbeglice. Kao po pravilu, opet pada jaka kiša. Brod odlazi oko ponoći i odvozi članove vlade, ali na njemu nije bilo mesta za državnu blagajnu, poslanike i izbeglice. Lević i ostali promrzli, prokisli i razočarani Srbi, koji nisu uspeli da se ukrcaju na brod, vraćaju se u San Giovanni. I dalje po kiši, Lević organizuje istovar trezora, stražu od prisutnih carinika i kreće da traži smeštaj u gluvo doba noći. Srećom nailazi na Svetozara Tomića, delegata vlade za izbeglice, i ovaj mu obezbeđuje jednu sobu u kojoj će ujutru premestiti i blagajnu. Pojedini narodni poslanici, razočarani što ih je vlada ostavila na cedilu, traže od Levića da im preda imovinu blagajne. Ovaj to odbija. Potom mu sa istim predlogom prilazi pukovnik Milan Milovanović Pilac, jedan od pripadnika Crne ruke. Lević odbija i te pretnje, ali shvata da se krug zatvara. Samo je pitanje trenutka kada će, posle tolikih muka, izgubiti kontrolu nad glavnom blagajnom. Obraća se za pomoć engleskom admiralu Trubridgeu, ali ponovo na svoj način. Kaže, dobio je pouzdane informacije da će Arnauti, preobučeni u srpske uniforme, pokušati da poharaju trezor. Trubridge se samo nasmeje i rekao, ako je već tako, što je potpuno neverovatno, onda nek skloni trezor kod komandanta srpske vojske u San Giovanniju. Lević se ponovo dočekao na noge. Kaže, upravo to je i bila moja ideja, ali sami srpski oficiri su mi rekli da je najsigurnije da sklonim blagajnu kod vas. Sada je već dockan, a njih dvojica spavaju u istoj zgradi. Potom Lević šalje telegram Pašiću u Brindisi. Kaže, državni trezor je u opasnosti, hitno pošaljite lađu radi spasavanja. Sutradan je stigao odgovor.
lađa je pošla za prenos državnog trezora, Pašić. Popodne pristižu 2 lađe. Jedna za prenos trezora, a druga za prevoz narodnih poslanika. Lević traži od italijanskog kapetana da primi u lađu i izbeglice, što ovaj u početku odbija. Lević je uporan, preti da neće ukrcati blagajnu ukoliko na brod ne uđu izbeglice, pa italijanski kapetan na kraju pristaje. Ukrcavanje izbeglice završeno je oko ponoći. Lađa Città di Bari daje znak za polazak i upravo tada pojavljuje se jedan austrijski avion. On nadleće brod i počinje da baca bombe. Kasnije se ispostavilo da je pilot tog aviona bio Dimitrije Konjović, Srbin, tada u austrijskoj vojsci, u godinama posle rata vlasnik fabrike aviona Ikarus u Zemunu. On je, kako je nakon rata tvrdio, videvši izbeglice na brodu, odlučio da bombe baci pored. Nije najjasnije kako je u ponoć video izbeglice na brodu, no svih 6 bombi stvarno su pale pored. Lađa Città di Bari potom nastavlja mirno put Brindizija. Tako Levićevo nerezonsko insistiranje da se na brod ukrcaju izbeglice spašava život ne samo državnoj blagajni, već i Miroslavljevom jevanđelju. Oko 10 sati pre podne, kapetan broda ugledao je jednu neprijateljsku podmornicu koja im ide u susret. Okrenuo je brod i krenuo punom brzinom nazad. Poslao je telegram i nekoliko savezničkih brodova i jedan avion pritekli su u pomoć. Uz njihovo obezbeđenje, lađa Città di Bari, 4000 izbeglica, Patrijak Dimitrije, glavna državna blagajna i Miroslavljevo jevanđelje konačno pristižu u Italiju. Nekoliko dana kasnije, Lević, Stevčić, Miroslavljevo jevanđelje i netaknuta državna blagajna iz Brindizija dolaze na Krf. Kraljevina Srbija, ne potpisavši kapitulaciju, nastavlja da funkcioniše na ovom ostrvu pod međunarodnim protektoratom. Prvi kontakt, prvo iskrcavanje Srba na Krfu bila je tadašnja hidrobaza Guvija i svih 150.000 vojnika i oficira prošlo je kroz trijažu na malenom ostrvu Lazaret. Oni koji su bili na smrt bolesni, za koje su saveznički lekari procenili da im je zdravstveno stanje toliko ugroženo da im spasa gotovo nema, bili su upućeni na ostrvo Vido, tada kamenito, nepošumljeno, padale su teške ledene kiše 8 dana bez prestanka i kao posljedica svega što ih je do tada snašlo, prvih nekoliko nedelja dnevno i u proseku umiralo između 200 i 300, uglavnom dečaka, regruta između 15 i 20 godina. U početku su bili sahranjivani u plitkim kamenim grobnicama na obali ostrva, kasnije, kada to tehnički nije bilo moguće, njihova tela su evakuisana barkama iz francuskog sanitetskog broda Sveti Franja Asiški, polagane u dubine Jonskog mora. Tako je nastala čuvena plava grobnica, jedan od najpotresnijih trenutaka novije srpske istorije. Kao i uvek u takvim trenucima, najbolji je svedok istorije umetnik, tako je i u ovom slučaju, tada mlad pesnik, tek 24-godišnjak Milutin Bojić, prešao sa srpskom vojskom Albaniju, bio svedok svega onoga što se dešavalo na Vidu, napisao jedan opus pesama, od kojih je pesma Plava grobnica, verovatno i najbolja pesma, posvećena Prvom svetskom ratu, kako je 20 godina kasnije zapisala Isidora Sekulić, patriotska pesma, lišena svake mržnje i osvetoljubivosti, vremenom je postala trajni poetski spomenik tragedije jedne generacije. Oboleli i najiscrpljeniji izdvojeni su na ostrvo Vido. Tu su mnogi od njih i umrli. Srpska vojska je Vido prozvala ostrvo smrti,
a pučinu koja se prostire između Krfa i Vida plava grobnica. Po nekim računicama, Srbi su tokom Prvog svjetskog rata, iz kog su izašli kao pobednici, izgubili 90% muškog stanovništva sposobnog za reprodukciju. Po značaju koji je srpska vlada davala očuvanju duhovnog i kulturnog identiteta nacije, govori i činjenica da se ovde na Krfu našlo i Miroslavljevo jevanđelje. Branko Lazarević u Krfskom zabavniku 1917. godine piše: mi smo izgubili svoje teritorije, ali nismo izgubili svoje duše, a one su ognjište onoga što ima da se kaže. Ostrvo Krf ostala je kolevka vitalnosti srpskog naroda, gde će duh da traži svoje korifeje. Miroslavljevo jevanđelje čuvano je u kasi glavne državne blagajne na Krfu, sve do trenutka kada je vlada zatražila da joj se preda. Lević i Stevčić predaju jevanđelje članovima vlade u hotelu gde su ovi odsedali, u istom stanju kao što je zapakovano u Raškoj. Paket je otvoren i utvrđeno je da nije bilo nikakvih oštećenja. Jedno vreme jevanđelje je stajalo kod Nikole Pašića, potom kod Stojana Protića. Nakon proboja Solunskog fronta 1918. godine u Srbiju je najverovatnije sa vladom stiglo i Miroslavljevo jevanđelje. Kao što smo već rekli, Miroslavljevo jevanđelje i posle Prvog svjetskog rata ostaje pod starateljstvom Karađorđevića, uprkos odluci ministra prosvete iz 1903. godine, kojom je naloženo da se premesti u Narodnu biblioteku. Zašto Karađorđevići nisu poštovali odluke svojih ministara, svoje vlade? Oktobra 1934. godine kralj Aleksandar Karađorđević gine u marsijskom atentatu, a Miroslavljevo jevanđelje prelazi pod staranje kneza Pavla, koji je ostao zapamćen kao veliki ljubitelj umetnosti. Ovaj naredne godine donosi odluku da Miroslavljevo jevanđelje pokloni novoosnovnom muzeju kneza Pavla, koji je nastao spajanjem zbirki Istorijsko-umetničkog muzeja, Muzeja savremene umetnosti i Kneževe privatne zbirke. Opet jedna nelogična odluka koja će, vidjet će se kasnije, spasti život ovoj knjizi. Knez Pavle i njegovi potomci nisu direktni naslednici prestola, te on ovom odlukom, moglo bi se reći, Miroslavljevo jevanđelje, koje niti je njegovo vlasništvo, niti bilo ko Karađorđevića, poklanja sam sebi. 18. januara 1936. godine otvara se muzej kneza Pavla i, gle čuda, u njegovoj kući, u jednom od dvorova Karađorđevića, danas zgradi predsjedništva Republike Srbije. Ponovo se Miroslavljevo jevanđelje nalazi pod posebnom pažnjom i ponovo, kao posljedica nelogičnih poteza, ono nije tamo gde bi trebalo da bude, u Narodnoj biblioteci Srbije. I ponovo mu to spasava život. "6. aprila 1941. godine Nemačka, bez objave rata, napada Jugoslaviju, tačnije Srbiju. Jedna od obeleženih meta nemačkog bombardovanja je Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu. Zgrada je pogođena i izgorela je do temelja. A zajedno s njom najvredniji srpski rukopisi, knjige i časopisi. Miroslavljevo jevanđelje, srećom ili Božjim promislom, nije bilo tu gde je trebalo da bude. Poučeni iskustvom iz Prvog svjetskog rata, Srbi su ga ovoga puta dobro sakrili. Toliko dobro da decenijima posle Drugog svjetskog rata naši istoričari nisu znali gde je Miroslavljevo jevanđelje bilo tokom nemačke okupacije. Kao i tokom Prvog svjetskog rata, dvor ponovo poverava sakrivanje i spasavanje Miroslavljevog jevanđelja službenicima Ministarstva finansija. Okvir priče daje nam Vojin Kešeljević, ondašnji upravnik filijale Narodne banke u Užicu. Kešeljević kaže da mu je novembra 1940. povereno na čuvanje
Miroslavljevo jevanđelje, koje je tada, po njegovom mišljenju, bilo svojina dvora. Dva dana pred ulazak Nemaca u Užice, po savetu Živojina Radulovačkog, ondašnjeg upravnika gimnazije u Užicu, Kešeljević predaje Miroslavljevo jevanđelje Kosti Jarakoviću, potpukovniku u penziji. Ovaj ga, ne mareći za ratna dešavanja u okolini, odnosi Platonu Milojeviću, igumanu manastira Rača u kraj Drini. Iguman Milojević u svojim sećanjima piše da se nalazio kod škole i opštine u Rači, kad se ispred njega zaustavio jedan automobil. Vozač mu se predstavio kao potpukovnik Jaraković i pozvao ga u stranu. Reče mu da iz dvora na čuvanje doneo Miroslavljevo jevanđelje i da ga ne sme nikome predati izuzev lično njemu ili upravi dvora posle rata. Potom Jaraković predaje igumanu Milojeviću paket uvijen u vojničko ćebe. U njemu se nalazi limena kutija, u njoj drveni sanduk na kom piše uprava dvora njegovog veličanstva kralja. U sanduku drvena šuška, u šuški Miroslavljevo jevanđelje. Iste noći, iguman i jedan monah u oltaru crkve podižu drveni pod, ispod njega kamene ploče, iskopavaju ležište u koje stavljaju paket i sve vraćaju na svoje mesto. Iako je Platon Milojević zakopao Miroslavljevo jevanđelje u najvećoj tajnosti, u okolini manastira i Bajine bašte procurila je priča da su dolazila neka kola iz Beograda i da je u manastiru skriveno nešto od izuzetne vrednosti. Četnici i partizani šalju izaslanike kod igumana i traže da im preda zlato. Iguman uspeva da slaže partizane da u manastiru ništa nije sakriveno, a četničkim izaslanicima otkriva da nije u pitanju zlato, već Miroslavljevo jevanđelje. Brzo potom Borivoje Jeftić, publicista iz Sarajeva, tada pripadnik Zlatiborskog četničkog korpusa, dolazi sa oružanom pratnjom i pismenom naredbom komandanta korpusa majora Dušana Radovića da se donosiocu te naredbe preda Miroslavljevo jevanđelje. Milojević okreće naredbu i na poleđini ispisuje da ima nalog starijih od komandanta korpusa da to ne sme učiniti ni po cenu života. Potpisuje izjavu i papir vraća Jeftiću. To je, po našem mišljenju, najčasniji trenutak u posljednjih 150 godina istorije Miroslavljevog jevanđelja. Iguman Platon Milojević nakon toga javlja Jarakoviću da Miroslavljevo jevanđelje više nije bezbedno u manastiru. Jedne junske noći 1943. godine Jaraković i Kešeljević dolaze do manastira i iguman im predaje nazad Miroslavljevo jevanđelje. Poznato je da su Nemci tokom Drugog svjetskog rata u svim državama koje su okupirali imali specijalne jedinice čiji jedini zadatak bio pronalaženje umetničkih i istorijskih vrednosti. Mnogi slike, skulpture, artefakta iz čitave Evrope su završili u Berlinu. Nešto je nakon rata vraćeno tamo gde pripada, ali se mnogim eksponatima u vihoru rata izgubio svaki trag. U Srbiji je takvom specijalnom nemačkom jedinicom komandovao izvesni Švanke, a jedan od zadataka jedinice bila je potraga za Miroslavljevim jevanđeljem. Pretražili su Nemci sve beogradske muzeje, privatne zbirke, pretresani su stanovi onih za koje se sumnjalo da bi mogli da budu u posedu Miroslavljevog jevanđelja. Avgusta 1941. Nemci su opljačkali manastir Rača u kraj Drine, ne sluteći šta se krije ispod kamenog oltara. Oktobra 1943. po izlasku jevanđelja, Bugari su tako poharali manastir da u njemu nije ostalo ni kašike ni noža. Spalili su sve manastirske zgrade, a jedna starica, pozivajući se na zajedničku pravoslavnu veru, uspela je da ih odgovori od namere da spale i samu crkvu.
Kešeljević po naređenju guvernera Narodne banke Milona Radosavljevića krišom vraća Miroslavljevo evanđelje u Beograd. Predaje ga šefu sekretarijata, Miodragu Ugličiću, koji naređuje da se pohrani u trezoru Narodne banke. Nemci su imali posebnu jedinicu na čelu s Robertom Švankeom, koja je između ostalog tragala i za Miroslavljevim jevanđeljem. Švankeov tim već je pregledao trezor i Ugličić je ispravno procenio da ga ovde više neće tražiti. Akademik Dejan Medaković, koji se kao mladić tokom Drugog svjetskog rata zaposlio u muzeju kneza Pavla, kasnije Umetničkom i Narodnom muzeju, kaže da je negde čuo priču koja se u nekoliko razlikuje od Kešeljevićevog pisanog svedočenja. Po toj verziji, evanđelje nije bilo u sefu, već iz razloga bezbednosti nehajno stavljeno među gomile računovodstvenih papira koji su se nalazili u hodnicima banke i na koje niko nije obraćao pažnju. Oktobra 1944. godine nova vlast dolazi u Beograd. Međutim, partizani i Rusi imaju mnogo važnija posla nego što je potraga za Miroslavljevim evanđeljem. Uostalom, ideološki koncept novih vlasti je drugačiji. Sve što ima veze sa crkvom i religijom više nije popularno. Novim vlastima su mnogo važniji preki sudovi i obračun sa takozvanim narodnim neprijateljima i uspostavljanje nove države. Neposredno po završetku rata, 29. maja 1945. godine, Vojin Kešeljević, nekadašnji upravnik filijale Narodne banke u Užicu, izveštava Vladislava Ribnikara, tadašnjeg ministra prosvete, o tome gde je 1943. godine skriveno Miroslavljevo jevanđelje. Ribnikar 18. juna 1945. godine donosi odluku da se obrazuje komisija koja će podići Miroslavljevo evanđelje iz trezora Narodne banke, utvrditi stanje u kome se ono nalazi i predati ga na čuvanje Umetničkom muzeju u Beogradu, iz koga je inače nastao današnji Narodni muzej. Najdragoceniji srpski rukopis zaveden je u knjizi inventara srednjovekovne zbirke Narodnog muzeja pod brojem 1536. Tu su uneti podaci o izgledu Miroslavljevog evanđelja, njegovom istorijatu, tekstualnim osobinama, opisani inicijali, odnosno minijature. Ukoliko obratimo pažnju na izgled knjige inventara, koja posle nepunih 60 godina liči kao da je iz doba egipatskih faraona, nameće nam se pitanje u kakvim uslovima je čuvano Miroslavljevo evanđelje. Verovatno u sličnim kao i ova knjiga, s tim što se zub vremena na evanđelju ne vidi. Kada je zgrada bivše investicione banke adaptirana u Narodni muzej, jedna od prostorija je namenjena isključivo za izlaganje Miroslavljevog evanđelja. Konstruisana je specijalna vitrina u obliku ogromnog metalnog stuba koji se dizao od poda do tavanice. U njegovom srednjem delu je postavljena vitrina od stakla. Sredinom 60. godina Miroslavljevo evanđelje je izlagano u toj vitrini. Određeno je da najmanje 3 lica mora biti prisutna kada se otvara staklena kupola. Naime, evanđelje je svakog dana na 15 minuta napuštalo vitrinu radi provetravanja. Zidovi prostorije bili su obloženi specijalno iskucanim pločama od bakra. Osvetljen je bio samo onaj deo stakleno-metalne konstrukcije u kom se čuvalo Miroslavljevo evanđelje. Uveče, kad su se zatvarala vrata Narodnog muzeja, metalni kapak spuštao se preko staklene kupole. Ponovo je svima sve izgledalo jasno i bezbedno, kao i toliko puta pre toga. Februara 1966. godine, prilike 2 meseca pre nego što sam se ja rodio, osniva se prva komisija za konzervaciju Miroslavljevog evanđelja. Ubrzo potom, pitanje konzervacije počinje da se vezuje za pitanje štampanja pravog fototipskog izdanja. I onda počinje čuvena srpska igra. Fototipsko izdanje izdaće Srpska akademija nauka, Narodna biblioteka Srbije i Matica Srpska.
Fototipsko izdanje izdaće izdavačko preduzeće Vuk Karadžić u saradnji sa stručnjacima iz Rima i Vatikana. Fototipsko izdanje izdaće Srpska akademija nauka, Narodni muzej, General Eksport, Jugoslovenska revija i Prosveta. Konzervaciju će izvršiti Vera Radosavljević. Konzervaciju će izvršiti Oto Vehter. Konzervaciju će izvršiti Vera Bikova. Stručnjaci Britanskog muzeja. Konzervaciju će izvršiti Dušica Bicok i Zoran Pekić. Jevanđelje će biti konzervirano u Briselu, Rimu, Londonu, Parizu, čuvaće se u staklenoj komori ispunjenoj helijumom. Konzervacija i fototipsko izdanje bit će završeni 1971., 75., 78., 85., 91., 94. Osnivaju se nove i nove komisije. Sredinom 70. godina Miroslavljevo jevanđelje sklonjeno je u podrum Narodnog muzeja. Utvrđeno je da mu je izlaganje u specijalnoj vitrini nanelo više oštećenja nego prethodnih 800 godina. Beogradom kruži priča da je jedna kustoskinja koja je bila niža rastom, dok je sedela za radnim stolom, oslanjala noge na Svetu knjigu. Polako počinje Miloševićeva era, odvajanje republika bivše Jugoslavije i predigre ratnih zbivanja. Plate padaju na 10 maraka, 5 današnjih evra, i jedino što u Srbiji radi punom parom su piramidalne banke koje daju kamate od 10 do 18% u devizama na mesečnom nivou. Čoveka sačinjava prošlost, sadašnjost i budućnost. Budućnost ljudi u Srbiji svakim danom postaje sve neizvesnije.